Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manen nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay warwaran ita ket may papan iti anak. Anagarapaap iti na materyalan abanag. Ket kayat namet ti maaddaan iti napintas nga arwatan. Ngem saan ama ipaay dagiti naganak na. Tanakurapay laeng ti panagbiagda. Bueno papagayam, intay denggan ti pakabuklan da ito'y nga istorya. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Wanya, nakaluto kan. Mabisina kon. Agina na kapay nabanlog ka na pa nakipurdiya. Mabisinak nga ro din. Yalanak man nga ro iti kape. Naibusan ti kape. Anyamat ten. Awan ni gatang ko. Naibusan tay sweldom iti napalabas. Ay, anyamat ten ti kastoy abiyag. Wan nga rod. Sapay nagado ti anak ta. Uray dala upat. Ket no kanayon nakmet ngamin nga bayan na maturog. Asus! Sumarteng ka man. No di mon tupay kayat asuminak iti pagiddaan. Katuon na. Ala, ina ko nagluto. Natenglaang ti sidaon tayo. Anusan tayon, tawan mo't maigatang iti naimas a sidaon. Apay adi mo kaya ti mangan salya? Gapo ka dita natenglaang ti sida tayo, ha? Nangan ako, nanang. Anya? Nangan kan? Nanganam ngay? Di restaurant. Ne. Apay, adda aya kwartam api ng restaurant mo? Libre Aber, asino tinangilibre kan ka? Day gayam ko. Nga do ti kwarta na, nanang. Imbag ka man pay, taadagayam mo nga ado ti kwartana? Win Asino mo day taagayam mo nga ado ti kwartana? Basta. Ala. Saan kon apilitan nga amuan no asino? Ala, ingka na ginaw iti plato ananganan me. Siyak manan ti aginaw. Asino kumapay ngay? Mala, ingka kiti aginawan. Ay na. Nabano ka talaga. Malpas tumat siguro tay gabgabyo na kinton bigata. Itod tumat ta ni nanamingga jay tangdan ko. Numalpas ko. Tumulong ak tumanen nga agmulay tinatang. Maglakid din Tadagar din ni nanamingga apag trabahwak. Kasla siya akong tikatulungan na. Tawan mat sa bali amayaban na. Abay kasta ka bakit? Di ka matlas sumungbatan iti bagbagakin ka. No kuma, tada pagsweldoam adakkel. Di magatang tayo kumamot ti kayat tayo agatangan. Imbaglangan ti addaa, nga oray basit laeng. Katsyak, sakto lag trabaho. No ada mangayab kanyak ngagpordiya. Katanya nga rod ngay. No kumangami inta nakalpas ta iti panagadalta. Di mangup opisina ta kumamot ita. Ay, high school tapay lang amin idi nagtaray ta. Isuaday ta. Nagado ti anak ta. Kat. Naimbag kumamot na saan tayo nga agab-abang. Agasam nga dita paggastusan. Abang kan silaw. Kan balon dagiti ubing agiskwila. Ay kataganos tayo Ay, sang kasapulan, sang kaapo yan. Lakit din. Maturog tan. Tani, parabiin.
Celia, asino dyan nakita ka kaduam idi kalman? Asino akadwa? Lakay mat, Uncle ko? napanan nyo ngay. Di restaurant. Apay ngay nga sinalabay na ka. Dakos aya? Kaslamat boyfriend mo. Uncle ko dayjay. Okay. Cherry, simmangpot ka din ni Manang mo, Celia? Saan pa'y nanang? Ne, katsumit nga tan ah. Hay, bulak-bula talaga dayjay a babae. Ada boyfriend na, nanang. Anya? Ada boyfriend na? May sa alakay. Lakay! Agang-angaw ka kadi ha, Cherry? Nagubingan pa'y laang ni Celia ama ki boyfriend? Ada nga rod boyfriend na. Kasano ako nam amay sa alakay ti boyfriend na? Nakita nga rod nanang, nagkiss da. Anya? Ija igid ti dalan. Lakay tinangkis kan ni Celia? Wed nanang. Uy, sumangpot tula ang dayjay a babae ta makita na. Nagsapa ama ki boyfriend? Ngam, lakay? Wed nanang. Oh, sumangpot tula ang tagsarita kami itinalapa. Oh, adtoy babes. Inggatangan ka iti braken pantem. Amok a magustuam. Wow, nagpipintas. Magustuam ka day babes. Ano gusto ako, babes? Ay, nanginadag ita. Kan gumatangak tupay iti pantalon kan t-shirt mo. Thank you, babes. Basta saklaang tilab mo. Babes. Si kalaong. No kayat mo, agasawatan. Ta siya akong ti makamo iti panagadal mo. Babes. Kayat ko. Celia, ibagam man ti agpayso kanya? Adda ka di boyfriend mo? Kat maysa alakay? Anya ko ma? No kasta? Pudno? Uray tado ti kwartana. Hoy, Celia, day ta pa nag-iskwelam ti into naram. Saan aday ta makiboy-boyfriend iti lakay? Uray tado ti kwartana. Ay, di ka aramid, Celia. Liklikam day ta alakay no asino man day ta. Nagsapa ka ama ki boyfriend, kat lakay pay? Ingkatangan nakmat iti brakon pantik. Anya? Ingkatangan nakpa iti cellphone. Ti awanan bain alakay? Taay won nakagayam iti na materyalan abanag? I-break mo day ta alakay no asino man day ta. Jak kayat? Hoy, ubing kapay kunakmanan, Celia ha? Ti panagadal mo ti unaam. Saan aday ta makiboy-boyfriend iti lakay? Uray taik kanak iti kwarta. Mano, itid na kan ka akwarta? 500. Ikanak tumanan no maibos. Asino day ta alakay? Ha? Tainak man kasarita? Anya tinagan na? Kan sa no tinakaam-amuam kan kwa na. Ibagam, tainak kasarita! Lakay, ada ibagaktan ka. Teka pa, balikid. Sabay ka di aya. Nya ti parikot mo. Among ka di, much money ka no tay boyfriend ni Celia, lakay. Lakay, ti boyfriend na? Un nga rod. Kanayon na kanu nga ikan iti kwarta. Kan inggatangan na pay dayto iti cellphone. Nakita ka touchscreen. Impakita pa ni Celia dagiti gamit na ginatgatak day di alakay. Bra, panty, napkin, sabon anabanglo, kanda dumapay. Ha,
Kanada pa'y allowance na 500 ka no iti tunggal lawas. Pangbalon na ka no. Aya. Ne. Sino nga deta alakay bakit? Saan akayat nga ibaga ni Celia? Saan tayo kanon apakibibyangan? Saan abalik ka no? Tado mo ti kwarta di lakay. Ay. Saan mabalin ah? Naguwingan pa lang ni Celia. Isumot ti kunak. Ngam ko namot ni Celia. Akayat na day di alakay ta much money. Ure man. Day tamat nga anak mo ah. Imove ubingan ang maki-boyfriend. Ngam lakay pa'y mat. Kasmat lakad data idi manulang titawon ko idi sinungbatan ka. 14 years old dakla ide. Kat 17 mo mat. Idi ko nagtaraytan. Ay sabali ta. Sabali mo ti anak ta. Ure kasano arigat ti biyag. Ikag kagumaan ta ida pagadalon. Dayta nga ro. Tas saan ta ama ited ti kayat da. Kas iti cellphone. Napintas abado. Sapatos kanda dumapay. Kat aganos da ah. No kayat dati makaadal. Umapal ni Celia kadagiti kaadalan nang agkakapintas ti gamit da. Iso aday jay naki-boyfriend iti lakay. Ala, bayam. Kasaritak to inton bigat. Ala, maturog tan. Tani, nabanugak unay. Likli ka mun day tala kay Celia. Amanuan niya ti aramidan nakin ka. Nanos mat. Ado pa'y ti kwartana. Pakita nakalangit ti kinaano, stop no may ayo ka. Abay, di kagbain ala kay ti boyfriend mo? Katawan da ka, adagiti ka adalam. Ken may sa, ubing kapay amaki boyfriend. Iso alikli ka mon, day di alakay ah. Diyak kaya, tatang? Na-inlove ka, iti may sa alakay. Saan, tatang? Gamado nga min ti kwartana. Uray pay, i-break mon day ta alakay. Taubing kapay laang. Apalak dagiti classmate ko. Nagpipintas ti bag kun bado da. Ay kataganos ka, ano anya ti adda. Di dakmat maigatangan. Itinapintas a sapatos ko. Uray pay, basta i-break mon day di alakay. Diyak kaya, tatang? Urean niya ti bagbagang. Uy, ada cellphone mo ah, Celia. Imbag man tada cellphone mo, Celia. Win ginatang ni babes ko. Jay lakay. Agpaiso ka di nga ada boyfriend mo alakay? Nakita nga ro da salabayan Jay lakay. Kut, anya ko ma. Uy, Celia, maditi kasta. Naki-boyfriend ka iti lakay? Naki-boyfriend kang lakay mat? Ik-ikanak iti kwarta. Isu, akanayan kayo nga ilibre iti merienda. Sa bagay. Ala, madanagan naking ka, Celia. Apa ya mandanagan kakin kwa na, Cherry? Celia, among ti limitasyon mo Amangan no asawaan nakaday ta alakay, adi na oras. Ure asawa anak taado mati kwartana. Ala, hintayon agmerienda. Libre na kami? Ala, saan nun, Celia? Kanayon na kami nga ilibre. Okay laong. Ado, ti kwartak. Iso nga ilibre kayo. Si kagayam ti boyfriend di anak ko, tata. Nasarakan kamot laeng. Ay, anya ti maipaay ko ken ka, tatang. Anya? Tatang kunam kanyak. Papanan na ngay no di kasta ti awag kunto ken ka. Taasawa to ni Celia nga anak mo. Saan amabalin? Iso nga imayak. Taibagak alikli ka mo di anak ko. Apay, di ka kadi makasapol iti padam anataangan? Tadjay pa'y naganos ti kayat mo? Kayat ko nga rod ni Celia. Numanugot kayaw adadakil na. Asawa kaon. Tasakon timang paadal ken kuana. Ay saan na mabalin? Sigun kadagiti nagdamagak may papanggan ka. At dagayam asawam. Ngem agnanaed ije probinsyada. At datalo nga anak yo. Kat special child pa ije buridak yo. Kat iso ti ay aywanan ni bakit mo ije lugar da.
Nagsina kamin kini bakit ko. Ay, sana mabalin. No di mo ingga ni Celia, idarum ka. Ha? Yung kakat ay wan iti na materyalan abanag, ken kwarta? Ay atak ti anak mo. Ay basta, ingga amon ti anak ko. Addan pamilyam. Kat isuda ti pangituunam iti atensyon mo. Laklakayan kan, ngem awan pay nasaya at apanunot mo. Tamakirilasyon kakit din iti anak ko nga underage pay laang. Saan ang mabalin? Anya ti pagsamsangitam, Celia? I-pregnant nila kay boyfriend ko. Ay, saan ang maiparbeng ngamin, anak ko? Ada asawa na dayjay. Awanin mong tad ka niya kay iti kwarta. No kayat mo nga ada kwartam. Agtrabaho ka. Adamot mabalin nyo apagpurdiyaan no iti Sabado. Kurang. Ay anusam Ay, Celia. Kastoy ti mako nakuan. Kat kanayon mo alaglagipan, anak ko. Agadal ka anaimbag, kat ikagumaam ti makaturpos. Iti kasta, maagdaan kanto iti natalgad at trabaho. Agan anos ka. Taanya nga ron, saan tayo matabak nang? Awanin mong tad iti kwarta ko. Ay, oray awan kwartam. Basta na dalos ti aramid mo. Laglagi pom dayta. Intan aglako iti ice candy, cherry. Wan malji. Numaibos, intamanin mangala. Sige, isupay adanton balonan ta ijay school. Win intangaro din. Ice candy! Ice candy! Pigsaan tapay. Sige. Ice candy! Ice candy! Umay kayo ditoy. Gumata nga. O, kita, ada gumatang. Intan ejay ayan na. Intan! O, makitam dayta adim, Celia. Addan balunan ng agiskwela. Gaputan na pan naglako iti ice candy. Nukasta ka kumamot. O, di adda kwartam. Mabay na kagla ko iti ice candy, nanang. Mas nakababain anak ki boyfriend ka iti lakay. Tapno laang addamang mangted iti kwartam. Isungain kamot aglako iti ice candy. Diyak kayat, kababain. Awan sa bali ang makatulong ka no di ti bagimot laeng, Celia. Maawatam, saan ka mat nga agtrabaho dito'y balay Tasyak amin. No kasta, ing kamangkita iti mabalin mo apakitang danan. Tapno ada kwartam. Ngam, kitaam laang ti trabaho akabailam Di kag trabaho iti di mo mat kabailan. Nalawang? Wina, nanang. Wana. Kas iti nakunakon. Awan sa bali ang makatulong ka, no di ti bagimot laeng. Maawatam, Celia? Nanang. Ay, unay matngaminan bakit? Ti anya, lakay. Nagsasarunumad dagiti anak ta. Isu aday ta. Marigatan ta mang isakat kadakwada. Katalaang ikagumaan ta. Nang runa akanayon ta ida nga iwanwan. Nang runa ni Celia ta sa bali ti kapanunutan na. Wan bakit? Iwanwan ta ida. Ikagumaan ta. Tano ko man nakalpas ta iti panagadal ta.
Di adda kumamot na talgad apang gadan ta. Di saan tayo kumamot a marigata na kastoy. Saan kumamot anak boyfriend ni Celia iti lakay? Tapno laeng adda pangalaan na iti kwarta na. Ala, bantayan ta ni Celia. Tadinan ulitin ti kasta nga inaramid na. Kanayon ta abagbagan. At ilaang panagadal na ti pamaysana. Wan lakay. Ag tinulong ta para kadagiti anak ta. Pagispikuan daytoy kadagiti agtutubo, ngay pang pangrunayo ti panagadalyo, tapno maaddaan kayo iti natalged at trabaho, tapno nasayaat ti biyagyo. Unaen ti panagadal, agan anos ken aggaget, asaan ket at ti pannakiayan-ayat ti ipang pangrunayo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti maysa manen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket naisanglat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami ting kay panagtarabay, padaanan dagiti sumarunupay aparang.